Ajmo jedan eksperiment. Iako se Ameri kunu u vrelu masivnu tavu i pola kile putera, ja ću napraviti steak u najobičnijoj tavi, bez ulja i hladnoj ko kurvino srce. Školski sam ga radio u prošlom klipu, kad mi je hedonizam poslova 3 New York strip steaka, tako i 2 zajebem, opet mogu snimiti klip, ali pošto sam ja profesionalac, zajebao sam samo jedan. Tako da ovaj treći što je ostao, ide na hladnu tavu, bez ulja, u startu jaka vatra jer na meso hladi tavu i nakon 2 minute prvi okret. Ijas trenutno izgleda ako govno, ali ajmo polako. New York strip je masniji, pustio je masnoću, zato nam ulje i ne treba, ali ako radite s biftekom, koristite ulje. Nakon što i druga strana dobije 2 minute, opet okrenemo i smanjimo vatru na srednju. Sljedeći okret je nakon minut do minut i pol i okretanjem forsiramo da toplina ide ka centru, bez da se predugo zadržava na površini i napravi nam onaj sivi pojas. Čista fizika koju sad koristim, iako sam dvicom prolazio iz nje. Nakon što je druga strana dobila minut i pol, dao sam još po minuti jednoj drugoj strani do interne od 51 stepen i onda ga vadimo, ne diramo 5 minuta i evo šta dobijete, ne izgubite 2 sata, nemate zasranu kujnju i bez neke opreme i razbacivanja puterom dobijete sasvim solidan steak, ma šta solidan, evo ko što vidite, ja se evo i bretim kakav.